Jaħsbuna innoċenti. Jaħsbu li m'għandniex bżonnijiet sesswali. Dan huwa kliem il-professur Ingliż tas-soċjoloġija Thomas Shakespeare li tkellem dwar il-bżonn li nibdlu l-attitudni ta' ċertu nies dwar il-mod ta' kif dawn iħarsu lejn ir-relazzjonijiet intimi u sesswali bejn il-persuni b'diżabilità. There's a sort of taboo. People think that disabled people are asexual, but that's not true, and we're beginning to understand that we can educate and support and enable people to have access to this area of life. They believe that disabled people are innocent and shouldn't have anything to do with sex or relationships. So we need to challenge those attitudes. Il-professur Shakespeare qal li matul dawn l-aħħar 20 sena ra li seħħu passi l quddiem fuq dan is-suġġett, iżda xorta waħda sostna li l-isfidi għadhom ma ġewx meluba. F'konferenza li trattat is-sesswalità u l-intimità bejn persuni b'diżabilità, Clifford Portelli tkellem fil-miftuħ dwar ir-relazzjonijiet intimi tiegħu. Kont tajt mal-partner tiegħi. U dak iż-żmien ġifieri ma kontx konna għadna nibda nkun nafa eċetera. Ifhem dak iż-żmien kellna l-concerns tagħna kemm hi bħala persuna li mhix diżabilità u kemm jiena bħala persuna b'diżabilità meta tiġi tentaqa' mal-familjari. Clifford jemmen li minkejja kollox u l-partner irnexxielhom jelbu l-isfida tas-sesswalità. Jiena dawk il-barri għaddejthom mal-partner tiegħi kif qedlek kemm kien aspett familjari u kemm minn aspett fejn kelli ħbieb tiegħi jew kollegi jistaqsu għax in-nies ovvjament tistaqsi ċertu affarijiet. U aħna personalment kbirna kemm jiena u kemm hi kbirna fiha l-ħaġa, allura tħossok iktar komdu li forsi tista' titkellem dwar is-suġġett. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna sostna li dan is-suġġett għandu jkun fuq nett tal-Aġenda Nazzjonali. Saħaq fuq il-bżonn li nkissru l-perċezzjonijiet żbaljati li għandhom xi wħud u li qed ikunu ta' ostaklu għal persuni b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis qal li dan huwa suġġett li sfortunatament ma tantx jiġi diskuss u sostna li konferenzi bħal dawn iservu ta' ġid kbir fejn dawn il-persuni ikollhom ċans li jitkellmu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Il-konferenza trattat ukoll bosta temi oħrajn fosthom l-idea żbaljata li persuni b'diżabilità ikollhom uliedhom bl-istess kundizzjoni jew li dawn m'għandhomx ġibdiet daqs kull persuna oħra.